Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu sila esikulethela khona ke abaculi abazokhipha ke laphana wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi ke laphana obuya bonontanda kubuka kwezokugqoka ke laphana wengane zakwethu quality uzokhipha ke i-album ke naye ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi asanda kukhipha ke isingile ke laphana abantu abayithande kakhulu ethi ena iyophela leyo qenene. Abantu bayithande kakhulu ke lesingi track yakhe wengane zakwethu uyeza ke laphana ke ne-album. Isihloko sale album sithi ke Shembe is the way. Siyazi ukuthi ke laphana ke sike sambona ke laphana uquality eperforma ke laphana efaka umNazaretha ke wengane zakwethu. Abantu abaningi ke bamgxekile ke, abanye abazange bamgxeke, bayithandile ke leyanto akade ayenzile ukuthi aqoke umNazaretha ke ngenkathi eperforma ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ke ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiphosta ivideo entsha. Si channel siyabonga.